Another malakan yam kan as the content barwani lingwasme kan Nuer online TV channel and wala shanga kel kapaying one. Ron kina dang ro widi jandang ro bakel bana report me bana jeling. Tikon ke report ni chupu jok and okiyang one and otibukon linka jen report me. Jo ne bana kwen gwasme bana right no take michi tore wish kijuba. Wad mi mo chala no members of parliament kini kondila tika parliament lwagambor wa chika duol. Wama chika duolo chicken Ramadan and la right key speaker la ran national parliament nyamachalke jema nunu kumba jen wa chaje woj duno woike ja gwan mo china dolten bana report bana jelinga kwide man woike ja ki ngum tuogoni no bukon linka gwasendan en bana wutin erodo gwad me bana right kariga dan chito ka je belirak gwaden chaneti one chaganatin right now at police ni ten winimi she can confirm ke chikan la wonene pin ne content chanak awachi gne jen barro wi don wan chicken ka chup ka jari report meni diodian barro gwaseme take a korm chitu ke gwa mi cheke tokten gwa mi shali on ruba ka jen equatoria chala wote ke det jen wan bangon ti chakwal ka jari report me bana jeling mi chitu chagal wojo wala kan kal wojo ko linga jari report meni kan kono please make sure she subscribe ke nyok bane goro jin bi Facebook da bi je gor ke bi je follow ko bi more update bi ko chama la lingi na me jen official Facebook page can official YouTube channel dung Nuer online TV channel be all the latest information there in kon la be can chama la shipkeji ko gor kono bi kon information bi kon kalin ka do badan en ci ko to je gwaso me bana je to ke laraniam SPLM members of parliament kene kono pinkir mi yadi rewi ki juba wachi ken shega chwal ke nunu kumba wachi ken vote out ke ci ken joch amen joy ke jabana jili ngwasme ka jowa chalat gwasme chalat wonene te te kamichi tuore wit ke juba la members of parliament kene content ka parliament ana right so Sudan tema la Sudan people liberation movement pinkir mi yadi waken chiga te ka dol mi kana dol ka dol mo dol kana ka pin chala do shi aspelem chiga nyur no ka chikan la do ne chikan chiga chwal ke jema nunu kumba mela kwa transitional national legislative assembly Ramadan la roy nyamnat kimla dol la ja share wajen chikan la do chikan vote out ke bon mi chwal ke vote of no confidence wajen cha de ngasani more cha jema kumba jema nunu kumba awajen chaje jo ke report ana chalat what decision mi shirkana me a private meeting mi chalat ke shankara ka jok en dola moment chadul wa Ramadan de tin kimen kuje shared wa president self kim yadi ngai kon self kim yadi jaram dan la core SPLM party ka jarwa dan chalat ke ga ler dan shibin gwasme aware dul kana mo shikane de kontila members kine de kontika bon SPLM wa chikin nyur ka kwijen shega mo shega chala nunu kumba mi shiga nyura wa chikan jigan wa jen chetel power ke chetel wang alochi do no ba woni jakar wade ko korka me shi kuma kirim yadi chiga nyuro ni chagu jeno nyame dio je chelat che jetol ke information dana ya jik and then chagu jeno jen chelat che tol ku kujemo chinayu nyur chalare no nyame baje dil woch wa chaje mo commission vote of no confidence minyono speaker je manunu kumba chalara mi chajuj but kan gwade kan na kwany Ramadan la gwaze entame wangu de kana kwany juno chalara je no chaje joj ne de konti la jingwon ni ke lawmaker ka jen party dunkir mi yadi de mo chikene declare no ne chicken nyame chicken lengete ni more chicken je manunu kumba chicken ngete agenda na le rode temere which ka juba so mi chene me men kuna la gaitin longje ne wajen par ga ne je ka ala kwai ke je mishallah do ke ji kuto le jen en mo woy ke je en chega menio kala ga jen go jen rami go along ngaje lat ti dial kon lat kere parliament kala de ka dob dien ka lodien batino ne amu joy ke je en tema ke jen gwaseme yala do dong ti ke political disagreement ki tutur wal reide en kuma kirma yadit ti changa je ne diale kokin ajen mi nyodo on tem me chaje which right now de wojeno don ti mil herode duno ngode shi clear ke kanako non kano no ngume de woje ki ngume de joje en nyam mene
New the Conodi party Kirmiyadi take correct wanted to thin right now. Can it con la quart into Niam? Mite amu kwija chega chalka mo jema nunu kumba jen akwermdi de kon larno jen kwaingaje la speaker kiram dan la roini la ka lat gwada dan roi na tinka parliament kwaingaje ka ron kin dangro wi jen dangro de kel chachu kwanya la speaker anona alo jen shunga ka gwamen awa jen chelede lonko beso Sudan National Parliament bejerwach enoka waru de je wa chelede lonke chelede bumalong awa jen chega nyam mala chik so Sudanese michilet ka so Sudan National Parliament ka jo dan chalat so michit kana me awajen chika me ko jen chelede long jalaram ma cha kamlyak ko che jentin kana malwich no akan nuben kayo ba balada la speaker ka jen parliament and chika me awajen kenyam wacha kon let gunda to go jen chelede la governor ka Western Equatoria sheng michele la governor chika michele la governor ka Western Equatoria anyok bo jen bo wacha let la minister no ka muktap to one ka ministers no wona ka man chal ke housing la ladweli kana karabe ke gender affair wona ka wildlife nying lane ke tourism no wona ka jen parliamentary affair wa ka position di diti chak letin ka kor gwade dan no mi baje ko kwanyo ni la speaker ko jen chala ram ci jen en wena mo re kuma ka kirmi yadi kere kuma ka so Sudan wacha le bena la surprise lungo baji wuje teme no do dan wo ke je chi clear kana kolat no jin mi chaji vote out members of parliament la bi no teme je ga lungo le ro dan gwas money mi cha go no bi jina para bit no so na me am chora lat bi ke jeno take rek to wande lat ko din ko kuma kirmi yadi jen don kwa decision kwa la kan gaje ko jen do je kon kan la ni debate don nyam don te ti chelalet don ke decision ni chaka kan la wida rit ka tet no mo cha gu no don chi tam de che tok bara dien bai la kwan bar gwa de meter am cha na kwan tem ka gwa de mi de ko la ro ngaka cha la gwa chi ga mone lo de ko le la speaker mini larping gwa smo guje de shega me der gwa no de je wuch no ke mi jeng mutir chalado ti mi jeng chalat mi lere mo ka parliament so ngode teram ngaje so mi ngi je dire gwar pin gwatmo wana ka another report gwaseme kari ge dane ci to ka jebel Iraq gwade dane chana cha ga nektin take more information ti cha share gwade me na ka kon kelte ban link ka jen report meni ko gor kon ban dial kon lat godin ban ka ngaje gwa ki George la police nitin konin ta Central Equatoria chikana confirm ke chikana jigano ping ne ndiala kono chiliu chigen baro wido ngani kana chu ne de to kane de kona shanak no tele jibona tin gwari ga medana ci to ga jebel Iraq ka gold mining site ke gwada dan la dabla jatet ketin ana me ring mi ci to ka chen dang ri badda ka pay dok ronkin dang ro wi jen dang ro wi bakel de kontinene ke report dana chano wana atlet kana la miner local miner kana kon la dabla jatet ke la din ke liwo biken dab kana tet baje nang baje olat baje mi ke piu ba da ba ko kamrar kan let kan gwad mishal ke sultan area jen gwadan tigitin mishali kare nare tango ni chalga jen kor kaltan ke jodan chalat ke jen gwada mo jen gwadan tigitin kana kon la dabla jatet ko bi famdu do bije kule miet de ko la rodi la tik dien ko michiran let bi yotor be kule jeg bi she mor be kule moch no kene ten gwad mo yudi ne wan jangtin ba chala de ben wotin wotik tin bo meni de ko na chanak watin wotik redien ko ne dia let ken ko braro de ledika bi she ma bran she mane be kule moch no ke kwak tin kon bi ken kule cham lo gwad mi mo gorano de do de jekten ka der she mane bo der ka lok dai teka ko chui na tem rewi ke so Sudan ka ji kum point na na te ga lokam de cham manden gwaza me ke report ana cha non ka netin kon ma ka na kin kon na ka na gwaza mo chala du ne ka ne to kan ka kon ngaji no ka ngane Ramadan la spokesperson brigadier general ka jodan chala gwaza me a jene ci pegnen kon ya nak ci jen baro do ngani ken chu chana jogben wone ne la ping na buwe kamere ban rode ka jen jabel Iraq wadaran ci korche tokten ko chala wone ne riunen to ngwana lungne to ngwana ken wangut ke te ka dor ko ga wadin ko ni chigaringten so ne me mi choda lat ke am de kon dial taking itin
ka jom chala na winimi kenesh na chi gring re ro gwa de dan chikor che to je chinaran bare ro ka kan it ngwan long so kujmo wani jen baro idung wan tin chiliu dong de ko ka merep kan rodian si police ni ten winimi chikala do ne kene ka job dien ne ka job dien chu kene dangwal bakali kan ge ti chiliu no kene ro shwa ga nang gwa de dan na la na to ko tin wani tu wan ken bolong wa chi ga te ka bot tidit ken o dong mi chiraro da bar no dong jen bukulo ken no churi ne ndial cha ga na go to kon je ka tin kene di ti kene den kontin tika gold mining gwada dan in go ran dap ko be je ko be family da be je kula mo kap kan me da je no jenta da le maro din ge lo ne tin wan to mi let ken lo ke desperate anyong ne de kontin tin nakana ke jo chalat gwas me jen ku me kir mi yadit ken na kan ken ngach ken ne de indi kon nakana wa kan ken ngach kan kala do ke GSP le ayu ka kan kala do ke dine SSPDF ban malat ke long gwad me jene gwad dan to ri tina wa kwa je control dine SSPDF anyoka wa dor en gold mining area mo te ke ne te competition then karam dan de control shiga dine SSP le ayu but gwad mo wa ti Uganda then ka te dine SSPDF tigitin ko ndwar wa ti Uganda ku kana control ba ke ku kana wa kene ko la security kitin bo keri poda na chalat gwasa meni but ko kan na ngaje gwam dan le rode chi SSPDF kala do nena kana tama cha de SSPDF keliu cha ke deploy ke cha kala to gwasa mo ko bikan man chi tuok bikan kula goro bikan ngaje no toge dike ngumi choda lat waken ngot ke tinyi ne den content survive kin kon chitik meni mi cha do bodan na kana ka je cha kontuok chinatin kon tila investigators ki criminal investigatory ki ne kon la investigation la ganalet ka queen en kon tila tin chanak wachi gwen mi ko bi kene dial biken go tej biken interview then after that bi ko le ben ke report mo gwa mi ba ngaje no toge den kor wa golian gwaz makimen let kana kimen gor kana o bi ga tiga ngai ko kan an na kana to mine to ma cha ngaje no ne ko na chana na yo wa ba ku le tej kume anyong mushit kana me belgani kume kirme yadi la kume SSPDF ko wa ken ten wena money no meti garing muchitu wa wa da la ken term do dien la rode so right now ka tin let kan but ping na choro nyom yuro rode ci we gane jen baro wido wana wa da we ka mere rode bani no ka jen report dan chano another report ban lingwas me jo dio dien da la roi mi chala wa ti gidit jen ngwani de bangwan ti cha page ka cha nyoko mi jega ka dor chal ke wundruba administrative payam chala do te ke dit te cha kwala ne ko gwaze dan ke terwal te ten kam jikani ken netin konti la jo no atema chala do ne ne chiniti ko la kwar wi mi ke kotore a region ngai ko na te ko man la kon kalat ko gwaze dan wanteme cha dedi jen ngwanin bangwan cha ga jekkani te konti la jo te cha kanang dore chwal ke metere keka chala do right now ka kwiko ran jitu kam ju hoken netin kontin la family wa cha nyom murial ga jeka cha de to cha lo jok ka chikana nok ban ken din kontin la ji hok chikala do bi ke jere we chalo chikan bi longot gwal dan tigatin lo bi ga we do dien cha ne rin wan cha ga tich tin ko la ji community ko ne di ti te la ji hok tini wa hokel kan kar la kan ka yer no ka chikan ga gang ko ji kan be wa chikan pis ko dal kan no ka ne ko la ji hok ko chikor chero lat gondong wan la ne di kontin la te ka kar wala kan na ka ki moy ka bot kala ne te kon batin te ko ok ban la hokel la ka kwal ke report dan chalat so ne me more information ke dan le ro da re wisin binimi in conclusion kana me de kon latin de kon jigonodi aneke jo nyam chana jel gujeno chi kum kim yadit chicken Ramadan la speaker chicken goro bi kana wood commercially vote of no confidence so right now ngure teram chana ko ngi kwide en chegamo meni mi chaje no bune la die gwada na chaje wo ke je ke cha Ramadan la gwada chanu we share it with you amara die nda la jen dum jabe diragamo ci pengen ko na chiri archi we ke jen baro idun wan so ti ken ko de ko ngi nyake lan ban nyogo je kana the report en on biate gamal bye bye